omodi akire nyina supporters yi mabunu ya ena ekoye de omoye no oma omoye saade no hwe Facebook a mabunu ya na eye saade no ye de beto so ama o mebebie lines no okina ya akwatia mo koto by elections NDC ne MPP yi e beto awie ebibewu cheche o kokun omumu ni nso ye hu se JFK no ne ho beto no MPP mpanyifo ni nyina omu nyina obia beko ne fie yewura Sedu Nketia ne yewura Julius Debramu omu nyina obia beko ne fie omombewu omombepra eye supporters NDC ne MPP supporters eno yewura Kene Agyapong say omfansia yebetro mu showdown eche se omunso indefendi omu ho mante se yewura Kene Agyapong na kase ochina mmia nkasa megina ho na ma ye omu showdown mantio ana ode ne mampo Kene Agyapong enra ose omu ya mum protect mum megina ho wankase ochina muntina fie na mingina ho Kene Agyapong wankasa o mumbra about 3 o'clock obia mbegina ho nye nchire omu showdown Kene Agyapong ne ho be na edi Kene Agyapong ono otu ne ho be na edi hwe ya anye honest with ourselves and na Kene Agyapong I was disappointed in that comment but you see in America say politics are cloudy and ntimi sebi engine yi oye Kene Agyapong into a new platform into ochina no because of na no die ntia into wo ni police for no also pe president edi or pe president edi or warni police force say omunso ye ka kire police for no say na say amanyofo wo yesa minim omukeka say ya de tie ne say MPP for nso apomu macho men ene etuo ni sa na amanyofo kasa o omu yese no minim say MPP for nso a prepare etuo ene macho men for ene sankrofo ni nyina say omu yesi ayenso yenko NDC for ye omu nso to yi omu nso a prepare omu macho for ene hwan for ene sa anyoma ni nyina enso keka bom hwan na ekoko enye Kene Agyapong na ekoko o enye Sedu Nketia eyere so ebe prot na anu okọ ayi ase Sedu Nketia mia minega because who chairman Sedu Nketia obetimi abone fomfram ne ho nye den ba won san kofo na etwa no ahia na e protect no enti omo yesa aka muguma na sabi esanse ye mabunu ya jimi anti ye mabunu NDC ni MPP ye denti ye kokko ochina jimi fo bi ekwakowu because of NDC ni MPP na Kene Agyapong ye de ka be protect no atana kem no okọ na Sedu Nketia ye de ka hwenkofo emrante ye omutiboto si endi brabehwe Facebook NDC fo omuti Facebook omani abre omunyina buso omu se omabuso omuwu a omawukwa and so ochina omu di moto ya ye ni akobubi ni abobi tuo na ebi akosnatch ballot paper na omawu enche Kene Agyapong that guy also we are going to protect every voter in this constituency and make sure sir obia casting a vote Abra and Tokwa NCA. We are law abiding party. Ne momno omu disia ye be twa. Nhyira FM. Obia nya be mancha obia. Ya maami enyinsa ya bosume nkron. Wa wo dia pa wo kra na wa bosume tu. Adeti na atra mani pada sani esisi. The mesra mo e brother munya kukudro. Nam kodi line so no bia tunaba sa utuaba ni wia me ba e metie monwum ya wo boy osie wuo mo bonesia mo kire se ampa mo koko na mo nsuo bia
About no me and sound, be a making a police station. Now I'm shipping. Now for young member, also about come ballot boxes in Apple. A police force may touch now more. You're respectable. You're more. The man will be at the Amoya or Blakumano. Moya, your Baba will show down. Nhyira FM. Trouble. If you say a police force, now you're Pejaka Brani Actually. Nhyira Be FM. a tree and carry and not defend yourself. I said defend yourself. By 3 o'clock, we will be at the polling station to man the polls, and we shall see the men in this country. You see, when him say oka we no nkofo ani age, and it's okay, say near politics no more ye. But here, me can we mpanyufo monimo a we obebnu na wagimi a ena ma MPP ni NDC for ka kire wo se kokko me se ka bi we obebnu na wagimi a ena wo ma ho kwan me de 100 cedis hye wo nsem ne ma wo t-shirt se kokko Agyapong kasa no se mo na me expect say obeye president no akasa o kira me ne me yere mabusua ye be mo mu show down sana na me peti efri no ho Agyapong me ne ochina mo de mo ebo train na obia MPP ni bia nhye dem na me ne me yere ne mabusua fo kakra ne me supporters no ye be mo mu show down ka won kasa bo say mo ye kwase anti unko gina ho na ye no yembo mutuo enkumo o say supporters a ekomo dimunti munko gina ho na eduru a mo hwe ma fa ma adwena na ho na politician yemu say de bi o mefa mu sa falao omummumo da be no ate say politician bi aba be ka che say nana Jantua akokoa mo meye de what is a politician be ne betumi aka say nana bagi t-shirt why NDC and MPP the ben what say t-shirt omo de mamu 50 cedis ne emo na omo beba be ka kire ye say yen sorry nkodi omachi ye omo sorry a omema esika emu odu chen mo momfa ma adwene na ho yen sem trofo no se amanyoni hia yen a obema yen sika more than the odema no ma wa adwene na ho into ye NDC supporter na yama wutuo yama t-shirt also ye macho man into ochina ase edun ketia mu ne Julius Debra mu ne mpanyifo ne se mon kokko em protect ballot no mu yo mu didi no mu da hotel na police ye guide omo na obekwa sebi wagimi we NPP ni na wutie de ken Agyapong kan yi na onso ko na dio a ono ye be protect na obetena ne kan mu akọ sa showdown ne bedru ho no ni ho oni sa ahoden no Agyapong ni sa ahoden na wo ye showdown no eye mabru bi atwa ne ho ahia ene ne macho manfo bi owo enti na wo ye showdown no sa sika no ni menkodi sa nsem na chi enkowu nkwase awuo na wuwu a ye besie wu nkwase asie obi amfa wo ho manyansa entra wakomam ochina koto wa aba uyi a tie multimedia your election headquarters yeah, the update in your bebro. And I can assure you, say, IGP so wire alert. Into Ochina, minim se nkwase afo bi beko. Ami achi wo mo. Me nkoye saa sebi kwase ni no a ye bechi wo no. Me ka we am wate ase. Enkowu ma politician. Mo ma adwe mu na ho. Ko politician mo mfa mo ho. Bibie lines no. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 FM.